Reka twongere tubahe ikaze bakunze b'Umwashi TV, turizera ko aho muri mumeze neza cyane. Turi kuwa kane tariki ya 31 ukwezi ni ukwa 10 umwaka ni 2024. Muri kumwe nanjye Ferguson, nkabanje kubagezaho amwe mu makuru agenda avugwa hano mu Rwanda. Ikindi nuko abatubaje amateka y'umwe mu bakinnyi bakina Amavubi, turaza kubigarukaho mu kanya. Muri kumwe nanjye Ferguson, inshuti zacu ziri hanze y'u Rwanda, iziri hano mu Rwanda, mwese murabona b'abagabo cyane, muze tuganire. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi mu kanya ku isaha y'isa 12 iracakira n'ikipe ya Djibouti mu gushaka itike yo kujya mu gikombe cya CHAN cyangwa kina imbere mu gihugu. Ni umukino uza kubera kuri Stade National Amahoro ku isaha y'isa 12. Tubutsa ko umukino ubanza ikipe ya Djibouti yatsinze ikipe y'u Rwanda igitego kimwe ku busa. Ni umukino nawo wabereye kuri Stade National Amahoro. Impamvu Djibouti ikiniye imikino yose kuri Stade National Amahoro nuko Djibouti nta stade yemewe na CAF ifite, bityo rero yari yasabye ko imikino yose yabera mu Rwanda. Ferwafa ndetse na Minisiteri ya Siporo barayemerera. Umukino ubanza wabereye kuri Stade Amahoro kuri kino cyumweru cyashize. Uyu munsi rero nabwo umukino uri ku isaha ya 12. Kapiteni w'ikipe y'u Rwanda Amavubi Muhire Kevin yavuze ko biteguye neza kandi bafite gahunda yo gusezerana ino kipe, ndetse n'umutoza Frank Spitler w'Umudage utoza ino kipe y'igihugu yavuze ko bafite icyizere kubera ko hari abakinnyi bongeyemo, ngo abafitiye icyizere. Ni umukino we ku isaha ya 12 rero. Ikindi gihari ni uko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa rimaze kuvuga ko hari abafana ibihumbi 10 bari bwinjire ubuntu. Nuko kwinjira ubuntu ntabwo ari Ferwafa yaguze amatike, nta nubwo binjira ubuntu bwerere, ahubwo nuko abafana ibihumbi 10 ba mbere ngo hari abantu bishyize hamwe maze bakabagurira amatike. Niyo mpamvu nari mvuze ntibarinjira ubuntu, ntabwo bari bwikoremo ngo bishyure. Hari uwabishyuriye rero, nubwo Ferwafa itashyize abo ngabo ahagaragara, ariko mu itangazo muraribona Ferwafa ivuga ko abafana bari bwinjire, kandi bari bwinjire ku miryango imwe n'imwe. Ntabwo murimo murabibona neza cyane ku mafoto. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda rimaze gusohora itangazo bati turashimira abakunzi b'Amavubi bamaze kugurira abafana ibihumbi 10 amatike y'igihumbi ba mbere baza kwinjira muri stade kugira ngo dukomeze dushyigikire ikipe yacu Amavubi. Abifuza guhabwa ayo matike barinjira kugeza isaha y'isa 9 z'amanywa banyuze mu miryango wagenewe cyangwa se umuryango wegeranye na BK Arena, ndetse n'uwahagana kuri Zigama CSS. Kitonderwa abaza mbere nibo babona ayo matike. Imiryango ya stade irafungurwa mu kanya ku isaha y'isa 7. Abashaka kurebera umukino w'ikipe y'u Rwanda Amavubi, abantu ibihumbi 10 stade baratangira kuyifungura ku isaha y'isa 7. Ariko none kumbwira ngo nubwo ari ubuntu gufungura stade ku isaha y'isa 7, umuntu akagira ku isaha y'isa 12 akirimo, biraza gusaba kwihangana kuko ikipe ni yacu. Ubwo rero abakunzi b'umupira w'amaguru bashaka kwinjira ku buntu cyangwa se bataguze amatike, nyamuneka mugende mu kanya kuhera ku isaha y'isa 7. Stade irabifunguye, irafungwa ku isaha y'isa 9 nibwo abaguze amatike bari butangire kwinjira. Naho abaguriwe amatike, ubwo abo bantu baguriwe amatike ibihumbi 10 barinjira guhera ku isaha y'isa 7 kugera ku isaha y'isa 9.
ubwo nyuma y'isaa 9 nta wundi uri bwinjire yishyuriwe keretse uwo yishyuriye. Reka tuhave rero nk'uko twabibasezeranyije kandi mukabidusaba, muratubwira ngo tujye tugaruka ku bakinnyi bakiniye ikipe y'u Rwanda Amavubi. Aka kanya rero ngira ngo muramwibuka cyane uyu musore wakiniye ikipe y'u Rwanda Amavubi ndetse akakina n'imikino myinshi cyane. Amazina ye nta yandi, yitwa Ntaganda Elias cyangwa se umukorerabushake. Uramuzi cyane mu ikipe ya APR Football Club ndetse n'ikipe y'u Rwanda Amavubi. Ngira ngo muramwibuka Monteze Santereze, niyo mpamvu bamwise umukorerabushake kubera ko yaritangaga mu kibuga. Iryo zina ntabwo abantu bose bakunda kurihabwa. Uyu musore rero wagaragaje ubuhanga budasanzwe mu ikipe y'u Rwanda Amavubi yitwa Ntaganda Elias. Yavuze ku tariki ya mbere mu kwezi kwa mbere mu 1982 avukira i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu afite imyaka 42 y'amavuko. Yavukiye muri Kongo Kinshasa, yitwaga muri Zaire. Uburebure bwe bungana na metero 1 na santimetero 70. Akaba akinaga kuri 3 cyangwa kuri 2 hose yarahakinaga. Yakiniye ekipe ya Volcanic Gorillas kuva 95 n'96 akiniye ekipe ya Volcanic Gorillas yo mu karere ka Musanze nubwo itakiriho. Hanyuma kuva 97 kugera mu mwaka w'2011 uyu mugabo akiniraga ikipe ya APR Football Club. Yayikiniye imikino 142 rwose, ayitsindira ibitego 8. Uyu mugabo wanajyanye n'ikipe y'u Rwanda Amavubi mu mikino y'igikombe cya Afurika ndavuga kandi mu mwaka w'2004 yakinnye umukino wa mbere na Tunisia ira kuri Stade Lades, umukino wo gufungura. Ikipe yari yabanjemo habanjemo Ariye Manamana, Nkunzingoma Ramadani, Hamadi Ndikumana Katauti, Bizimana Bizagwira Leandre ndetse na Butoro Sibomana, Elias Ntaganda, Manamana, Eric Nshimiyimana, Bedi Makasi, aho bita Jaro Mami, Desire Mbonabucya, Jimmy Gatete ndetse na Karekezi Olivier. Ikipe rero y'umukino wa kabiri ikipe y'u Rwanda yakinnye na Guinea harimo Karimu Kamanzi, wakinaga Bizerite, hakaza Ramadani Nkunzingoma, Hamadi Ndikumana, Leandre Bizagwira, Elias Ntaganda, Jeremy Bitana, Michel Kamanzi, Eric Nshimiyimana, Elias Manamana, Olivier Karekezi, Mbonabucya Desire ndetse na Jimmy Gatete. Umukino wa gatatu ikipe y'u Rwanda yawukinnye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri muri 2004 ikiniraho bita Bizerite, yarimo Nkunzingoma Ramadani, Kanizisi Bizimana, Hamadi Ndikumana Katauti, Elias Ntaganda, Desire Mbonabucya, Olivier Karekezi, Jimmy Gatete, Abdul Sibomana, Frederic Rusanganwa Ntare, hanyuma hakaza Jean Paul Habyarimana, Michel Kamanzi, Abedi Saidi, Karimu Kamanzi ndetse na Henry Munyaneza. Abakinnyi rero bari mu ikipe y'u Rwanda Amavubi yakinnye kandi mu mwaka wa 2004. Uyu mugabo rero nk'uko nababwiye wavukiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nawe ari mu bakinnyi benshi cyane bambuwe ubwenegihugu bw'u Rwanda. Yavuye rero muri APR Football Club mu mwaka wa 2011 ahita akomereza muri Espoir Football Club y'i Rusizi aho yasoreje umupira w'amaguru. Ubu ngubu akaba yibereye i Bukavu, niho yibereye. Amakuru rero atugeraho aravuga ko uyu Ntaganda Elias gukina umupira ngo yarabihagaritse, ariko ubu ngubu ari mu bushabitsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Bukavu. Ubwo rero abakunze ndetse n'abakunda uyu mugabo witwa Ntaganda Elias ari mu bakinnyi rwose bahaye ibyishimo Abanyarwanda, yaba abakinnyi bakinanaga,
yaba abakinnyi batakinanaga bose ntibashidikanyaga ku buhanga bwe. Uyu mugabo Ntaganda Elias ubu ngubu ufite imyaka ya 42, nabwiye ko yavukiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu 1982, ikitwa Zaire. Yakiniye APR imikino 142, ayitsinze ibitego 8 kuva 1997 kugeza mu mwaka w'2011. Uyu mugabo Ntaganda Elias yakinaga ekipe ya APR Football Club. Ubwo rero batubazaga amakuru ya Ntaganda Elias, twababwiye ko ngubu Ntaganda Elias yibereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari naho avuka, ariko ubu ngubu ngo ari mu bushabitsi bw'ubucuruzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Bukavu. Ubwo rero abamukunze n'abamukunda, ubwo amakuru ye murayamenye. Gusa nawe ngo babazwa no kuba yaritangiye ikipe y'u Rwanda Amavubi nk'uko n'abandi bose bagiye bayitangira, ariko akaba yarabije kuba yamburwa ubwenegihugu. Ese Ferwafa iriho ubu ngubu ikora iki kugira ngo aba bagabo ibegere, dore ko nyamuneka tuzabakinira byanze bikunze, kuko barimo barabyara kandi ntago bikwiye ko bakiniye ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, ntago bikwiye ko babiriye icyuya ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, ahubwo ni umukoro kuri Ferwafa ndetse na Minisiteri ya Siporo kugira ngo yegere bano bagabo, yongere ibiyegereze, nubwo batagikina ariko bongere bahabwe agaciro, biyumve n'ubundi nk'abanyarwanda, kuko n'ubundi bambaye umwambaro w'ikipe y'igihugu, babiriye icyuya ikipe y'igihugu, bazi uko umwambaro w'ikipe y'igihugu umera, kandi nta yindi kipe bakiniye usibye ikipe y'u Rwanda Amavubi. Tuzajya tugenda tugaruka ku bandi bakinnyi benshi bagiye bakina ikipe y'u Rwanda Amavubi, abifuza kuyikinira ndetse nabo yaba Minisiteri ya Siporo cyangwa se na Federasiyo barimo gushakashaka. Ejo nzabagezaho bamwe mu bakinnyi batatu bitezwe ku mukino uzahuza u Rwanda na Libya mu ntangiriro z'uku kwezi tugiye gutangira. Abakinnyi barimo kuvuga ko bashobora kuza rwose mu kipe y'u Rwanda Amavubi, abo bose nzabagarukaho. Reka dukomeze tubashimire rero. Utarakora subscribe ku Mwashi TV, ushobora kujya hano muri komenti ukandikamo igitekerezo cyawe, inyunganizi, hanyuma ukatubwira n'aho uherereye, yaba mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda, ukaduha icyifuzo cyangwa inyunganizi. Ushobora no kujya ku mbuga zacu arizo Ferguson Rwanda cyangwa Dushimimana na Benoit Gering kuri X, kuri Facebook ndetse no kuri Instagram. Mukomeze mugire ibihe byiza, mwari kumwe nanjye Ferguson, turagaruka mu kanya tugezaho andi makuru agezweho.